Haleluya, haleluya, haleluya. Ariko haleluya yadukoreye ni ibintu bya fake se. Urabona ibi bintu byestaye aha ari ibintu bya fake. Ariko uziko hari igihe tutari tugira n'itoroshi, agatoroshi. Ariko reba amatara arimo, ibi bintu muba mubona byoroshye. Yadukoreye ibigize ute ibikomeye. Uziko hari igihe tutagiraga na suvetomo, none ukabubona twambaye imyenda y'ibihumbi ijana. Ubwo yakoze ibigize ute ibikomeye. Yakoze ibikomeye, yakoze ago ndimo mbumva. Uziko hari igihe tutagiraga n'ingoma y'uruhu, ingoma none timbura rimwe twumva. Yakoze ibigize ute. Hari akandi gacamo, hari akandi. Uziko hari igihe tutagiraga ibiro na 30. Umuntu agenda nk'ugiye gutera koroneri, imbere n'inyuma haringaniye, nta karima k'igikoni, nta gasozi ndatwa, nta materasi y'indinganire. None yadukoreye. Abari hejuru muvuge ngo yakoze ibikomeye. Hari akantu numvise. Uziko hano hari igihe n'urusengero rw'amabati vendi rwari rwarabananiye, none ikaba yarasizeho etaje. Uziko hari igihe mwasabaga kavuga ngo ku muyobozi wacu ngusabye indirimbo no mu cyumba cyo kuwa gatatu ntibayiguhe. None bayiguhaye amakamera hari, amashusho media ahari. Urabona Imana itarakoze ibigize ute ibikomeye. Yakoze ibikomeye, yakoze ibikomeye. Nebwe ntabwo mubyumva. Ziko hari igihe twabyinaga uko twatoraguye imifuniko ya fanta mu bukwe. Watoragura imifuniko ya fanta 40 ugataha uravuga ngo bwagenze neza. Ni bive, ni manje, ni ba, ni sie, ndakunywa, ndagusoma. Waba wazanye imifuniko ugataha urabyina ngo bwagenze neza. None basigaye bazana fanta uti oya nyasosiya n'amazi pour éviter le sucre, kugira ngo nirinde isukari mbangize. Yakoze ibigize ute ibikomeye. Giro mwisharanye ngo reba ko wicaye. Uziko hari igihe mutagiraga n'iki. Uziko hari igihe wajaga gucisha gasonga bugari ukakaguruka gahisha mu mufuka ngo abantu batakakubona. Abacamanza ibice 7, abacamanza ibice 7, umurongo n'uwa 7. Kandi muramfasha utagira ngo rasheri ninjura soma. Usoma iryo jambo risome maze Mana y'isi n'ijuru. Haleluya! Yeah. Ariko ma
Imana irakoze cyane. Ishimwe. Abacamanza ibice 7 umurongo wa 7 wahabuze. Nta muntu wahabonye. Yego. Ariko junyaruka wiruke nk'abantu b'abasore. Mwawo si Yesu yune 1966. Uwiteka abwira Gideon ati, yego, abantu 300 banywesheje amashini wo nzabakirisha. Yego, abandi bose kuko nkugabije abamidiyani. Abandi bose bagira ute? Nuko abandi bose nibasubira iwabo. Yicarire. Hey. Ariko se kambashiriremo imvango mwama dufashe utarafashwa n'ijyambere afashwe n'ijya kabiri. Mwama dufashe kandi atugire neza kandi aduhereze umugisha kambashakira irindi. Yesu we mwana w'Imana oya mwemuretse ntabwo ari muri konseri. Mwama dufashe kandi atugire neza kandi aduhereze umugisha. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 7. Ibice 7 umurongo 9 wa 7 uyu munsi ndasoma 7. Abacamanza 7. Luka 7. Mwijuru 7. Imbabazi 7. Ubwitange 7. Imisanzu 7. Ronshi 7. Amaseka 7. Haravuze ngo, yego, nicyo gitumye ntekereza ko bitankwiriye ndetse ko nzahuri ubwanjye, ahubwo tegeka umugaragu wanjye arakira. 14 yegera ikiri bagikoraho, abakikoreye barahagarara ati muhungu ndagutegetse byuka. Shirira hari amavuta gatagenda ntari navuga. Ye kubabwira ibintu 3 byinshi igiterane. Ibintu 3 byinshi igiterane bikica ubukwe. Nukutizera kwa nyirubukwe, nukutizera kwa batashe iki ubukwe, no kwambarira ubwo utarakora, no kwambara utarakora, ukabyambarira utaragiye kwambarira ibyo utarakora. Kambisubiremo bwa mbere. Icyambere kutizera no gukubitamo imyambaro kandi utaragwana urugamba, ukambarira ubwo utararwana. Ngiki cyakoze kuri Gideon, yahamagaye abantu n'abatararwana n'abatazaje ku rugamba. Abashiri bati sasa ati nawe jamo biro mwicaranye ngo naho ntaragwana. Abatuye ngo hirya yaka batuye ngo hahepfo bakubitamo karivate, naho ntaragwana ku rugamba. Yabona makime n'igituza akabona ngo ingabo ni nyinshi, naho bararwana ni bake. Abandi bambariye urwo bataragira ute bataragwa, abaryi gusa. Kambivuge ndebye hano. Kubitaka African thing tingaching akagahereza n'abataragira ute n'abataragwana. Baratebeza nk'ikinini cya taramusini wababona mu nzira, naho ntibazagera no ku rugamba. Naho nta n'urumiya nta nabiri yazanye ewana nukureba gusa. Habyinye nde, higishije nde, hahanuye nde. Ari bwira uwo mwicaranye ngo wambariye uko urarwana. Mubaze ariko haleluya. Mureke mbabwire ngo baza mu myitozo umuntu ati bibi, bati muhigamira umukiro aratambutse n'imodoka, naho yayizanye ataragira ute atararwana. Parikingi ziruzura, ahubwo urarwana kabura haparika.
ahubwo urarwana akabura haparika. Gideyoni rero yarebeye inyuma, urebeye inyuma wagira ngo hano sede zirashira. Urebeye inyuma ukareba inkweto ya miliyoni sherebo shikama azaza Yesu, ukareba amata, ukareba iziparitse hanze, wagira ngo baragwana. Ariko reka tugere ku kagezi. Bwira uwo mwisharanye ngo komenya uratahira ku kagezi. Mubwire ngo ntutahire ku kagezi. Abo turi kumwe haleluya. Wagize ngo nababeshe se, reba ko hatari abatangiye gutaha. Bariya nabari bambariye ubwo bataragira ute, bataragwa. Ariko munsubize neza, ntukambarire uruga. Bambarira ubwo bataragira ute, batara. Bwira mwicaranye ngo Gideyoni ntiyabimenya. Gideyoni ntiyagira ute, abarebera udusakame, kubitamo capati, kubitamo isambusa, kubitamo udupain coupin, kubitamo utukombe tw'ubuki, ndi kubapfunyikira impamba, naho ntibaragwana, barasubirayo urugamba ruhinanye. Uraveye aho ku muryango urebe hari abatangiye kwikura. Ariko ageze ku rugamba batangiye kuvuga ngo Imana iti gasopo. Hari abantu ntakora barimo, hari abantu ntakora barimo. Ko mutari kunyumva, hari abantu ntakora bagize ute. Ntabwo ndi kubumva neza. Imana iravuga ngo harimwo abagabo ndi kubonamo sindagwana bakirimo, kugira ngo banyambarire imyenda bataragwana, nibayikuremo n'impamba bayigarure basubire iwabo, sigarane n'utwana 300 ndagwana natwo ku rugamba. Haleluya, haleluya. Ngwaraza ati ufite ubwoba wese agatinya gukora ngo aticwa n'inzara atari ngijana riba riragiye. Abarongera aragaruka ati yemwe bari ku ruhimbi ruhimbitse by'umwuka, utinya gukora wese atari. Abavuga butumwa bane bakaba baragiye, wakabaje muri Ebenezeri atutitira wese kumva ko za yapfa atari. Wakaba hagiye abakomite bane n'abaririmbyi 9. Mama dufashe kana tuye atabari gufotora mwese, utinya ko yarikoraho kamera ikazima atari ngo bazinga kamera ari nk'8. None habageze muri VIP, aha mu VIP nyine aravuga ati abafite ngo yumva igitima kiri muri, ati icyo gitima kizize iki? Abantu bati turi gutinya kugwana ngo tutazagwayo. Ati namwe mutaye. Ngo hihishamwe ibihungu 4 bishinzwe imbyino gusa bitazagwana, ariko bishinje ku reka tuyivuge iravuga bikaba yategeka bigakogwa n'inganza marumba aho yakoze bakurira ingofero wayo. Vuga Imana ikoresha 300 banywesheje amashino aho abaje abagije bagataha we. Reka mbabwire Imana ikoresha 2 bagatsinda abandi batashe iwabo. Ibyo Imana bijya barambirije abarambiwe batashe we. Reka mbabwire akajambo keza ngo hasigayemo 300. Nicyo nakubwiye ngo iravuga iti mfite uburyo 5 ndwana. Ababishoboye mumvugire ngo amen. Hari igihe ngwana ukwezi, hari igihe ngwana ibyumweru 3, hari igihe ngwana ibyumweru 2, hari igihe ngwana icyumweru, hari igihe ngwana iminsi 3, hari igihe ngwana umunsi. Ariko mwe kuko nabakunze mukaba muri 300 babyiyemeje, ibi bahiga
nta gihe ndabiha, ndakoresha itegeko. Uyu mwanya ndakoresha iki? Itegeko. Bwira mwicaranye ngo ibiguhiga ntibihe igihe, ibiguhiga ntibihe iki? Igihe. Ntibihe? Ntabwo munyumva? Ntibihe? Inzara iri iwawe Imana ntiyihe, uwo mupfu wikoreye Imana ntimuhe igihe. Hari ibintu biba bikurembeje Imana. Urumva nkamwe waza akabahanura ngo redo ngiti ngumva uko ivuze ngo ejo nzabanana, muyishaka kakanya, ikora kakanya. Muramvugira ngo amen. Ikora ryari? Niba ari ifaranga ibyejo bibara. Eko nta kirago wambonesha. Eko kuki ubusuzuguri wagisize he? Amakeve zana. Hari ibintu Imana idaha igihe. Kabibwira ngo mbihaye igihe wamwara, mbihaye igihe wakumirwa, ahubwo ndakoresha iki? Itegeko. Urakoze mwa? Tifake de basi yako. Sefika dego. Uyu mwanya wa none mubyemera mutabyemera, hari ibintu Imana itaraha igihe, ahubwo igakoresha iki? Itegeko. Iyo bikujogoroje, iyo bikurambyeho, iyo ubona biraguhitana, iyo biramana birakuzika, iyo ubona byarakunukiyeho, mukaba muhuye na Yesu, aravuga ngo usenze iminsi, ariko uyu mwanya aho ndahagurutse nta gihe mbihaye, ahubwo ndakoresha iki? Ngwino inayini naho murakoze murakarana. Abahuye n'umugore wikoreye umupfu, ngo uwo mugore babwira Yesu bati nutamukiza turavuga ko twahuye ukamunanirwa, turavuga ko twahuye ntugire icyo ukora, none ihangane umpe ikintu cyerekana ko nahuye nawe. Bwira mwicaranye ngo Imana iguhe icyerekana ko wahuye n'Imana. Ntabwo murimo mubivuga, iguhe icyerekana ko wahuye ubushake bw'Imana. Imana ibakorere icyerekana ko mwahuye n'Imana. Ebenezer, Imana ibakorere icyerekana ko mwazanye. Hari ibintu idaha igihe, byarakunutseho, byarakujogoroje, byaragukubise, ahubwo igakoresha action immédiate. Ako kanya, itegeko ry'ako kanya niko ivuze ngo n'uyu mwanya hari ibintu igiye gukoresha iki? Itegeko. Bihura n'umugore, ibwira umugore uyu mwana yavutse ryari? Umugore aravuga ntabyiyibagiriwe. Ufite uwundi mu rugo? Ati ntawe. Yesu aravuga ati nzabana nawe. Umugore atari ko se Yesu, ndavuga ko twahuye umbwira amagambo gusa. Nge ndavuga ko twahuye umbwira amagambo gusa, nta nakantu koze kerekana ko twahuye aka kamwe ngo abantu ndahura nabo bamenye ko twahuye. Ngibira mubwiye tumva ababonye uje gusenga, ababonye utegura ronshi, ababonye utegura ibirori, bavuga ngo wateguriye ubusa, utegura ibitarimo Yesu. None kanguha akantu kamwe urereka abantu, ubereke ko twahuye. Ngo aba batuye wa mupfu amamushize hasi, aramubwira ngo umva kano kantu,
umva kandi ukanjoheye. Ufite ikirago agenda imbere, aho anyuze muri karitsiye bati ko mutunyuranyeho umupfu bigenze gute? Uwo mupfu mumuhambye nta kirago, ngo bakamubwira bati duhuye n'uvuga bikaba, yategeka bigakomera. Duhuye na Yesu. Ati muhuye na Yesu abigenza ati? Umupfu amusosoyemo, aravuga ngo subizayo ikirago. Ngo abagihaye wa wundi wari wapfuye, batuhuye nande ati mpuye n'ukura abapfu mu kirago. Batesa guhaye iyindi iyihe miti? Ati akoresheje itegeko. Nta mogisirine, nta paracetamol, nta endoside, nta kinimax, nta les anti-inflammatoires, nta les antidouleurs. Akoresheje iki? Itegeko. Kaduhamagara Imana. Mu buryo butanu Yesu akoresha, harimo uburyo bumwe akoresha bwo gushiraho itegeko. Ibyo nibyo yakoze ageze kuri Lazaro. Ntabwo yamubwiye ngo wafashwe ute, yaravuze ngo Lazaro sohokamo abashiki bawe bari kurira. Lazaro aravuga ngo hari ibintu tudakinisha, ubwo ari wowe uvuze kanze mbahobere. Lazaro apfupfunukamo, baramubwira bati Lazaro ari kunuka. Yesu akoresha iki? Itegeko. Aravuga ngo nkwirukanyeho ikinuko. Ikinuko gisigara mu mvu, umuhungu azamuka ari guhuriranga. Baravuga ngo ko wanukaga byagenze bite? Aravuga ngo mpuye na nyiramavuta, aranzuye, arangije aransiga, anyirukanaho iki? Ikinuko. Hari Imana yabirukanyeho ikinuko. Ikinuko cyabaye mu ikorari igihe cyinshi, arakirukanye mu izina ryande. Niba mwizeye ko akirukanye, muhaguruke mutere haleluya. Ikinuko arakirukana. Sawa, 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 sawa. Ngurasenga itatu bayisenga bitakomeye. Waba wikoreye umupfu ukabanza itatu ukayirangiza atakunukiyeho. Hakora itegeko. Iri teraniro mwabyanga byabyemera kubw'uko Yesu atwishimiye tukaba duhuye nabyo. Hari ikinuko atwirukanyeho, hari ikinuko akwirukanyeho, hari ibihato akwirukanyeho akoresheje itegeko. Hari amagambo bakuvuze akwirukanyeho, hari urubwa rwari rukuriho, hari ibiguhiga byari bikuriho, hari ibikurwanya byari bikuriho. Abyirukanishije iki? Itegeko. Abizeye ko yagera imuhira bavuge ngo amen. Akirukana y'iki? Muvuge ngo ikinuko. Mu mago yacu yirukane y'iki? Ku bakobwa bacu yirukane y'iki? Mu kazi kacu yirukane y'iki? Muri butike zacu yirukane y'iki? Ku modoka zacu yirukane y'iki? Asante Baba. C'est Jésus. Yes. Ibyo mpamvu nababwiye ngo murishwa no kutizera. Urumva data arashiraho itangazo nawe ukaryigaho. Wibyigaho bishire mu bikorwa. Tugiye gutaha. Ndahanura sindi umupfumu. Hari ibintu Yesu yirukanye. Hari ibintu Yesu yirukanye. Hari ibintu bikumazaho iminsi. Vuga ngo nta gihe abihaye, nta gihe abihaye. Muterete ntabihe igihe, atabihe igihe ugasara, atabihe igihe ukiyahura.
iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, ubwo ababisha bagira gute? Baba baratumize. Yahuye n'umusazi, muramvugira ngo amen. Yahuye n'umusazi, abantu baramubwira bati unyuri wacu usenge. Aravuga ngo nsenze uriya yaba yaratunguye, ngiye gukoresha itegeko aba bazimu bose mbohereze mu ngurube, atagiye no muri nibature. Urumva ukuntu ari hatari. C'est le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, le fils unique de du père avant tous les siècles. Mbere na mbere hariho jambo, n'umwami sha. Abwira uwo muntu ngo aba bazimu bakurayemo watungura, je vais les frapper, je vais les pousser, je vais les éliminer, je vais les balayer. Ngo zana abantu, nyereka abantu ufite. Ngo baravuze ati n'uyu nguyu. Ngo aravuga ati ndakubwiye ngo hari undi n'undi muzane. Ngo baravuze ngo nawe nguyu. Baravuga ngo undi umuhishe, kuko abana mbazi umuhishe. Ngo nyina abwira abana ngo yemwe ba, ngo nimuze ngo turebe ubushake bw'Imana. Hari ibintu Imana idaha igihe, kuko ibehaye igihe ngo bikumareho ukwezi. Iyaba iyo minsi itagabanijwe ntihari kuzaja kurokoka n'umwe. Umugore, umumama, ariko haleluya, abaraje ngo ajya nka hano, ngo arapfukama, nimwihangane, ngo abwira Yesu, abwira Imana ati rero Mana natewe. Ngo umugabo ati senga vuba, ndanabajana bazaza unyishuye. Ngo Yesu aramubwira ati umva uko mvuganye nawe, ibi bintu bikubayeho nta gihe ndabiha, ngiye kugukubitira abazimu. Uyu mwishuza atari yasubirayo, ntabwo ndatuma asubirayo, ntabwo ndatuma muja kuri banki. Abaturanyi nzi ko batagukunda, nta n'uwakuguza n'umwe, n'iwanyu ntibakuguza, niyo washakiye ntibakuguza. Ngiye gukoresha itegeko, ngiye gukoresha iki? Nishuri iki? Iri mwiri teraniro ibasha gukoresha itegeko ukishura amadeni. Rikore ntirikore? Rambura ikiganza uyitunge hejuru, bwira Yesu ngo koresha itegeko. Vuga ngo nagiye Kanyarira biranga, nja Kizabonwa biranga, nja Samatare biranga, nja mu Rusesi Manza biranga, nja Musanze biranga, nja ku Musozi biranga, nja mu Butayu biranga, nja mu Gashamba biranga. None koresha iki? Itegeko. Sawa. Wabatizwa no mu Mwuka Wera koresheje itegeko. Wakwerekwa akoresheje itegeko. Tagira ngo bijya mwigisha ngo gusenga itatu nibwo werekwa. Nebukadineza yeretswe atayasenze. Uwitwa Sawuli yeretswe nta na kamwe yasenze. Yerekwa Imana avugana nayo kumugaragara izuba riva. Itangazo twenda gusenga. Hari ibintu Imana irambiwe, hari ibintu Imana itishimiye, hari ibintu byakugiza akanyukiro, hari ibintu byatuye iwawe. Hari ingwara mwibanira ukavuga ngo iriya ngwara ni iyanjye. Sehashika warahageze, Faisal warahageze, Ikibungo wivurijeyo, wagiye muri Butaro, ariko muri iki giterane Imana twasenze iravuze ngo hari ibyo igiye gukoresha iki? Itegeko. Ngabwira uwo mugore ati vayo, ati vayo nawe ariko ujye.
ati niko madamu, weho uko ngiye kugukorera igitangaza ufite iki ngo mpereho? Ufite iki? Bwira uwo mwicaranye ngo shaka iki iruririraho, shaka iki iruririraho. Iyo ikora igitangaza igira icyo yuririraho. Ngo aravuga ati nabuze umugabo, nabuze inshuti, singira amafaranga, singira isambu, singira beka, singira popa, nta mobile money, nta Airtel money. Ariko umugabo wanje yarasengaga, mutuvuta yansigiye, impamvu ari dukeya, yarapfuye ndababara, arapfa ndasonza, nsenze nawe uratinda, none ahuziye, zamukira kutu tufuta, zamukira kutu tufuta. Bwira uwo mwicaranye ngo ufite utufuta irazamukiraho, cugusa wumve. Turahari, turahari, abumva duhari, turahari. Izamukire kuki? Ntabwo mbumva neza. Izamukire kuki? Ubushake bw'Imana izamukire kuki? Biravuga ngo genda utira ibintu. Wa mugabo ahagazaho, wa mugabo ahagazaho, titira ibintu, wikingirane n'abana bawe. Ngo baraza barikingirana, ngo babwira Imana ngo abaturanyi bari kudushungera, ngo ntiturasohoka mu iyi nzu. Ngo arababwira ngo ko mudaheruka gusenga, barabwira ngo tuzasenga umaze kugikora, ihangane ntudutamaze. Ngiravuga ngo musuke no muri kiriya, ngo uyu yasuka amakabara sohotse, ngo akavuga ngo mbonye Imana, mbonye Imana. Ngo bakasuka ngo suka, ngo suka, ngo yaza akaza aravuga indimi, haleluya haleluya. Ngo yakabasutsemo, ngo akavuga ngo ndashimira Imana. Barababaza ngo ayo mafuta avuye he? Ngo yakoze itavuye aho, ikoresheje itegeko, amafuta aruzura. Ngo wa mugabo baravuze ngo ngaho vayo nkwishure, ngaho vayo nkwishure. Ngo umugabo baraje aravuga ngo uranyishura ukube kabiri. Ngo umumama aravuga ngo nidushaka dukubekane, iyo dusenga ivuga bikaba, itavuye hano ishingiye kutuvuta dufite ari ikimenyemo. Deni rashira mwicare, unika umutwe wawe dusenga Imana, unika umutwe wawe dusenga Imana. Urakoze mwana, urakoze gitare. Ndasaba Cyprien afata mikrofone. Cyprien fata mikrofone, umuhamagarira umwami agira icyo akora mu iriteraniro. Sefika debo egera hino hano, egera hino hano, zia kinema defaki ado. Hari ikintu Imana yemeye gukora. Ndasaba umuntu wicaye mu iteraniro wigeze akizwa akagwa, naze data yemeye imbabazi za kano kanya. Ndasaba uwigeze akizwa akagwa, data yemeye imbabazi za kano kanya. Utavuye aho nta yandi masengesho uvuyemo, hari icyo akoze. Haguruka aho uri dusenga Imana. Uwigeze akizwa akagwa n'utarabatizwa mu mazi menshi, barambura ibiganza duhamagara Imana igira ikikora. Zefika de Gloria sifaki ya deba nafika uwo barembeje. Uyu mutambyi agiye gusenga Imana, wibikinisha ni Imana ivuga bikaba. Yego iyo hejuru naho ihangana udutwerera amasengesho, Imana ikoresha itegeko kubirambiranye. Senga Imana. Mana turagushima, uri data, uri Imana ivuga bikaba. Wategeka, iyo bitegetse birakomera, iyo bihamagaye, iyo bihamagaye biraza. wimura imisozi, Torastire ezo de esitrivike demo, tutale stilwas, ekusi, dukoresheje itegeko. Ebenezeri kwaya. Itegeko ntabwo ari ubwumvikane, Seremani, itegeko nuko utegetse hamishikirano mu izina rya Yesu. Radika
ijambo ryawe riravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro nanjye kubwo gusuhuza umutima k'umukene uyu mwanya none aha ndahagurutse ngiye gushyira mu mahoro. uwo hari abantu ugiye gushyira mu mahoro, none aha hari abantu ugiye gushyira mu ishimwe, Episi hari karima. abantu ugiye kurezariya, Karima. hari abantu bagiye kubona ubushake bwawe, Urakoze. hari abantu bagiye kubona imbaraga zawe zikora, abantu. hari abantu bagiye kubona Hariya igitangaza bahaguruka. kibabaho, hari abantu ugiye kubyiringira ku bibyimba byabo, hari abantu ugiye gutabara, hari abantu ugiye gukoraho, hari abantu bari bakingiranwe Zetikademo. ugiye gukingurira, Fiki. hari abantu bari bari mu gituro none ushyizeho itegeko barazutse, bari bari mu gituro cy'amadene, Amen. bari bari mu gituro cy'ubutayu, Dede. bari bari mu gituro kibabaje, ariko ushyizeho itegeko. sifa hari abantu Tarabile stile wazale. Umuntu wese wizeye itegeko narambura ikiganza aho yicaye. Rambura ikiganza cyawe. vokida bisakiado Imana ishyira itegeko hahandi ukorera. hahandi Imana ishyira itegeko muri butike yawe. yego Imana ishyira itegeko ku iseta yawe. Itegeko. Imana ishyireho itegeko. Kubiduhiga. Byari byaranze. itegeko Byari byarashizemo. Yego. Byari bitagihari. Hakore. Ariko Imana ihereye kuri bice. Hey. Irongeye iremye itegeko. Ihereye. Igaruye agaciro kawe. Hey. Igaruye ubuzima bwawe. yego Data turakwizeye. ubikinima Data turakwizeye. esikinima Dore icyo uvuze. tafi Dore icyo ukoze. kenima Dore icyo ushyizeho. Sepi. Dore icyo wemeye. yego Tolayi bile stisegire. kuri malariya Ibiganza birekura nibyo byakira. Yego. Umutima wizera niwo ubona Imana. fikandi Turasenze seni ngo imbaraga zawe zikore. tekini Turasenze Era. ngo icyubahiro cyawe cyururuke. kinima Turasenze Ereba. ngo la stella zemegure. Ezikirimango deo. Umwuka wera atembere. afikinima Oh haleluya. Ekuruwa kuwa. Turasenze Suwa. ngo umuntu wese yumvire ijwi Yego. rimutegeka kuzana utuvuta, Ugaheraho. rimutegeka gukora, Ugaheraho. rimutegeka kurema. ugaheraho wi zani ndagushimiye ki kugeze hano. ha Ndagushimiye ko ukoze. ta Ndagushimiye ko imbaraga zawe zikoze. Ndishimye. Mu izina rya Yesu. amen Amen. mwakomera Imana mu mashi. Abantu bumva hari ikikoze nibahaguruke batere hareruya. Gatatu Haleluya. ongera utere hareruya. Ongera utere hareruya.